Ko te arawa mā tātua ngā waka, ko te arawa ngā titu wharetoa, me ngā tia wa ngā iwi, ko te rōpū mai ngā whenua o ngā roto teingua o tēnei rōpū. Mai roto rua whakatāne me taupō. E te whānau tēnā koutou katoa. Established in August 2017. Please join me in welcoming te rōpū mai ngā whenua o ngā roto to the Papatū Waiwai to the stage. Is Auntie? Look, cousin. Yes, I had a big key, with a vision to grow and share their talents at community events. This dynamic rōpū is tutored by John Karaka, Rahiri Ngapuhi, Rotu Te Ufikura Mihaka, and Aria McBreedy. Ngā kaiarataki leaders are Gordon Walker and Mel Tapine. Their striking uniform colours tell a story of the connection to the Bay of Plenty. Blue representing the sky, lakes and Pacific Ocean. Green symbolising the lush grass and trees. White honouring the thermal areas and snow-capped mountains. Although the original designers have moved on, taking the stingray's whakapapa with them, we honour its spirit, a symbol of protection, resilience and connection to the moana. Te rōpū mai ngā whenua o ngā roto embodies the spirit of community, using kapahaka to bring people together. E te whānau, ho atu te pakipaki, te rōpū mai ngā whenua o ngā roto. Go,
here. My auntie's here. Wow. Kia ora.